Digital marketing is useless. Saying beginning, digital marketing is totally useless. Aisha magna 110% share to riba. Adem mayamna digital marketing in every day of the talk to riba. What say I know the haka do totally useless. But useless already pot say marum curly. I coin a shigi pot say fazana sin dragadi useless work ani. Point curly, but queen stage the follow to the point curly. Shigi points a follow to the tardy nang fana marketing expert ocean, nang fana Facebook marketing ram the kangsu, nang fana Google Ads scheme ram the kangsu, nang fana Aiba mean the tamu watch, nang fana lakh doesn't know the business to me in business and I want to lack magi service superior sell to honbanga moy grow to honbanga moy scale up to one to honbanga moy sell to one but scale up high tardy sang na high level the pubusung moy. aduna sigi points sing je hana fadana follow to bom darka ta adugo sigi points e follow to gagadi totally useless oigani aduna kari point no haibdo khangminers marthana ekoi anova university start your business university laiva 5th of January 2025 tagi first batch haujaragani business the interested of now singna haibdi business ti haudokningba minimum investment dagi business ti haudokningba e-commerce ki line na changningba online business changningba dagi di Ishana entrepreneurship ki line changa build owning which now sing the hybrid adubu manufacture kamina deal to godage adagi di right marketing kamai shiner kamai grow to hongadage adagi di influencer singa kamina deal to godage adagi business scalable business kamai select to godage product kamai select to godage adagi di not only money product adagi mapalam da su kamina gi business transform to godage hyber sing jina doubt lehelaga isada dum palalaga akiba mayam sing jina business hawdok ngamandaba but hawdiam hawdoning ba du guidance ma darka lebe which now sing da aina haidu je makhada link hapcharam ge the fazan changbiro form the fazana pabiro aduga men biro form se kagino ham ai gi team dagi call lakani adu aina haija duije time waste to bigan song gisu ekhoina matam mangan jaroi ekhoi gisu som na matam mangan bigan kaino na matam haiba potse money dagi hena sauba asset matam mangan ba mi haiba se tasing na haga dai ju pam de sing na haga guide to matam da heng dum thare ngai to lai durop ni isana paisa gi dang khala changbira kanu isana munna wakhan khan biro ai sigi business se hoduk to be adi ai sigi kanu se build to the be adi haina isana khan batardi you are welcome to our university na traga di forms men bigan oina haidu se ko si kaino handum da ai na sida pija ga doi ai 100% effort pira ga som bu guide to jara ga som na chani gi fam da som na problem na rim fam sing to the help to ka doi na munna khan bira ga som na matam mangan bigan isana khallaga men bir so coming back to the point quite first akoina follow to gudap se nangi business models nangi product se sida yamna depend tawe kaino product yam depend tawe hai tardi suppose example da hai se nangna chicken yo le hai se nang chicken yo the post nang local area the online gi through the whatsapp ki through the nang serve to gudi ai mingo deliver to with the local gi area sing nang deliver to with the thong thilaga kilometer 5 kilometer gi radius ta 2 kilometer gi radius ta nang 100 meter gi radius nang deliver to with like kai am deliver to with the ai but shigi portion nang ta sing na hangjaru shigi portion ta sing na high level the scale up to we are lakh ta scale up to we are crore the scale up to we are ha jana sana na khan biru yam simple oiba question ne ko business model di work to sidong hire kani ba mu sawgani aina yen yon tar zo isa ge pa mane og yon tar zo isa pa mane adu dai kem haiba like but aina high points di nang na online da pusalak pa matam da adu gi pot for nang of the digital marketing to web manipur area the imphal area da target to na jo ukhul da gi order la na jo ukhul da ka mai deliver to do example ne mai haje but nang na adu gi pot frozen lom do on thok that's a different thing adung tonga na pot am ne adu gi pot sing the ideas in do khan bi yo then na se yo jin Kerala dai order lak kadra ba ju pot fana yeng hai tar su la roi Kerala dai order lak pa jin ka mai deliver to no sine the sing id sigi pot san sia na khang bi yo aduna akhoi gi quite first the product selections a yam na important way ba anything of the online high na mayam the online the loi jump tok chalagi hai bam lai re hai de punamak se online the yo lagi hai adagi online the yo tar de paisa hena la ani hai adu khoi de gi lan ba mistake ne adu hack to matam da nang na fana digital marketing apply to tar su nang gi business sungcha chatloi si sing je akhoi gi young entrepreneur sing na si hana khang bi yo aduna si ai experience dai ni ba ni si share to si kem kana ma phangoi nang na fana paisa thada tar su ai digital marketing to si pot se grow to hon ga ta ma sa gi grow to no pot yaw dro pa ne aduna why first of si ma khang bi ro anything business ama khanma matamda ishana models kitang shamdok piro shamdoga ai kamaina sigi pot scalability de kamai pukhalaka tage have the aina kai gumba chaw na toge haitari all over india yo honge haitari karam na kamaina to gutage have pot sigi proper focus ama plan ama hani yek thopiyo si yek tringai na fana lak thada ju kem ta kana ma phangoi example the higher sip housing nang na product am puthoi product se suppose businessman me am sigi journal book am puthoi journal book hire gadi
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯁ꯭ꯀꯦꯖꯨꯜ ꯏꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯖꯨꯝ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯎꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯏꯊꯣꯛꯅꯕ ꯖꯔꯅꯦꯜ ꯕꯨꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯦꯕ ꯅꯪ ꯗꯦꯀꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔꯁꯤꯞꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯣꯅꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ then you start targeting nang sigi poche 500 nang nangi product loksalle nang semalle manufacturer degi nang naka thammeba ade nang hojik nang tamna tamna Facebook advertisements alaidna Google ads alaidna YouTube advertisements alaidna mayam da target tokshan ba hore target tokshan ba hogi poche sigi business sigi model se kaino nang sagi entrepreneur mayam sina new entrepreneur mayam sina new business owner mayam sina sigi product se pamba horkani soidana pamgani target chumba matamda ade di kaino sigi poche order lakpa matamda di nang na any place nang deliver to be are Kerala de la to be are Gujarat de la to be are even abroad to be you are dagi nang simply nang remember we get se weight kya no delivery charge kya no production cost kya no aigi profit kya no adagi sigi poche thaba matamda hing kaino problem kya lakpe abagi adagi di customer na kari problem face to gudagi haibina chikma mayam se sikha photo olore aduna scalability yaujab aina always haidu se product khanba matamda masagi marketing yawa product khanbiyu suppose nangna hojik kenu puthwe hire se health ta related product puthwe health ta hire se tea puthwe sigi tea is the miyoi bangi headache keno to matamda cha puthwe cha haida di green tea where kai yoga health related pot ma sigi posina magi stomach issue the solve to ba adagi magi anxiety depression heal to bi ba mo the helpful oi heal to budinga maroi but helpful oi henba adagi taste nu afaba healthy oi pot puthok ta ni sigi poche masagi marketing yaujar ba pot ne sigi poche proper miyoi ba puna mangne sei se kanana puthoi ne kem thiroi but nangi pot to hek fatar di all over India de all over world dagi nagi pot to fai hai ta de blow up to ba ne si hana khang bi aduna miyoi bagi kok ta sigum doubt lai ba pot lady have the digital marketing doctor di online marketing doctor di ai product se loi mak chakhal ani ai hena yola ani haibai wakhal lona ma leiba se chi khwai de la le khwai first di nangi product selection je yamna darka tai ba du nangi ai go nangi business model do work to there no worries kitang modify to lore modify to ga karam na kamai na semdo ga shi gi pot chalan gani hai pot se fajana understand to bom darka tai ba du na shi point se follow to dringai ekoina grow to bo sunga moi seng hai de grow to sunga menang fana hai chun fana ai be export am ta na suno inga si e de pige USA de mi putana suno de gidi Mumbai de mi tana suno de gidi Australia de mi tana suno kem kai beliti nangi business model du nangi business product the powerful way dragadi no one will buy kana lai dun tam khan biyo bishana aduna khwai first to bigi de kai no ham tam da product pu thuku ma tam su sigi pot se in suppose nga se in product ama khalle product se khalla matungda sigi product se aigi area da kyam yol dukan da kyam yam yoli mi na kyam lai nei de they my demand supply kyam lai haibe pot se businessman amna khanga da wo khanne shi khan bangam da business to weekend darka ta de business sung to biro no shi hana fadana wakhan tha da biro kari nu inject to sigi pot se demand supply kyam lai production cost kya changi adagi di sales kyam lakpe adagi ai marketing to mutam da ningun da kari unique oi ba pigani adai mi na kyam ngam demand lai kan hadi nangi area da easily available oi leba pot lupa mari da lupa manga da lupa tara da lupa kun da lupa kun tha da lupa yankai da leba pot to nang no online da puthok ta di online da ultimately nangi pricing da tam ne lupa yankai di yo pot cham yo tam kai mai delivery charge lai adagi return charge lai adagi di magi packaging charge lai sigum mayam sing lai commission gi charge lai sigum mayam sing je ko matam da lupa yankai pi pu cham yaw gi tam adu gi adu pot nangi area da lupa yankai da phonglam tar di nana kamai na lupa cham da kamai yu dun adu yon da sked way lai dun ha to khani nana fana Facebook advertisement to ta su ke dun ai si tho lai ru thonga na tho lai ru ge ha pot to khan gani adu na si di useless sigum mayam sing jina nangi marketing nangi digital marketing je totally useless o helai me thina hai du nei hai adu ka fazana follow to ragadi nangna 100% mabu right way da follow torgadi sijina no na lakhs of money crores of money generate torkani karamna kamaina generate torkani haibu potudi nangi product to fazana puthora kana tapna hogala kana adugi marketing right way da ina taki ma'am singdo adu follow torkata na strategy ni matuna photo lo change torkani adugu nangna adugi poto tidoktre po nangna branding shemba ngamdri second point the branding nangi brand je shemba ngamdri follow na brand je fazana pukhatta tardi nana karamna kamaina habdi mingonda showcase tok da tardi habdi trustworthy build to bungam da tardi nana fana digital marketing tok tar su nangi poto pege locally scam moy bo da mas skanda bo ne sigi kana da layu duna objective online the scam ngata ne ma'am puyo yonjan mangata ni hairaga adu nangi product su lai bira aduna branding se am important way brand je fazana shambi ba fazana habdi mingonda yaringa trustworthy se create to hanbi ba ade mingonda pelhan ba dagi mingonda customer ka fazana wari sana bi ba adagi moy da fazana discount chana ba discount pi ba ade moy bu nungai hanbi ba sigi post lai rak tardi nasana fazana si properly sengbo ta mina soidan lai rakani adagi di next time am haidu se price am important way price set to bu se yam important sigi example am picture ke bhai Zara H&M
adagidi market expense si yam chali je kaigino haragadi moigi price se right keno da leiba middle da leiba moi yam ju hongde yam su tangde haidi yam na honga ka su mina lening da sima khangjan bi haidi yam honga de cheap product adu malak ba adu yam tanga su mi leiba ngamdre pamta su budget leite ba aduna mayai sida moina koi gi luxury gi brand gi da sana ga moina price an puthoi aduna si khanbi gano haidi ai gi product se yam honga de mi dum leigani si su khanbi gano de ai product se keno ne high class ne hek yam tang ne yola gi hai matam da nangi market semba work ani aduna mayai wai da haidi kitang su low product am su thamba high product am su thamba adagi yam mid range thamak pa du gi product thamak ta di nangi product so ina chalakani aduna sima khangjan bi si jing je koi gi kok tam yaudde business to ne pangdau ga tawe sigi position ya ro pangdau ga tawe hai tari pangchai de salaya lo example keno advertisement bu hekta adagi di keno to sala lo e-commerce to bo isana keno to tho ga isa e-commerce lai ju se product ne e-commerce lai ju e-commerce hai je isa gi product ne lak do physical product ne ai gi knowledge to na tip aduna knowledge business ka product business ka khar khena bale shi ju khangjan bi isana kok ta fadan ningsing bi sigi posting je aduna sigi posting jana fadana follow to bi ai gi products ki aigi product ki power se kyam chawde siana fajana figure out to biro adu itardi nang sagi nangi production masagi marketing yaujo tardi already the problem solve to gitardi nang marketing ke pasham thada bai chu mathau tadre just nangi 2-3 advertisement da 4-5 nang keno UGC shin gera influencer shin na matam da chu nangi product to ayo na masa mathan tam shareable or shot khrani adu bu nangi product na limited oi ba growth or with product khanjan dardi kem kana da scalability to ya da mi gi thong da yohon ba ya da ba dagi di mi na thongan khudingi phangba dagi di problem kem solve to da ba kana ba kem phang da ba unique oi da boi tar kanam na su lay ro nang finam paisa thadar su dum nang dum mang ta ne da give up to ninga ni da digital marketing puk tok to ne de last ka hani nang samang na digital marketing is totally useless hairani nang adu kai dawrani digital marketing to grow to ma'am sing nang blame to chen biran adu ne ngi side da hari ma'am sing the further na proper foundation ana later kanda business to view adu da last thing ha ka doja digital marketing ja complement nangi production na fara kanda mana hek chu salak puma tam nangi production ayo kani hai bone but nangi production phatraga mana nang kan ni hadu sunga yaro nangi production hana fara kanda mana percent macha ma hapak podo adu nangi product chalam da poto che chalalakani hai bone adu poto hana doubt clear to adu itardi nangi business so 2025 to 2026 to tak hai kan grow to rani aduna further follow to view adu matam useless sumoy adu follow to dragadi nang hai ka digital marketing is useless hai ka